Hello everyone, ano sab kita nini mainit nga panahon, no? So, okay lang na. Anyway, naanad kita og kainit diri sa ato nga nasod. Today, let me talk about kana bitong ang title sa tong video karon kanang mangutang, lipay, bayad, likay. Mangutang, lipay, bayad, likay. Nakasinati na ba kamo nga adunay mga tawo nga muduol kanato nga mangutang gid sila unya kanang mangutang bitaw nga murag masuko kun dili pa utangon? Nakasulay na mo ana, mao kanay sakit sa uban nga mga katawhan niini nga kalibutan, no? Kana bitaw muduol nimo nga lupa baylo ako kay daghan kaayo og pasumangil kay muni mauna, no? Unsa pa ilang mga pasumangil hangtod nga kita pod maluoy pod ta. Sige. Kanusa man nimo ni bayaran? Bayaran lang ginako dayon og maka kwarta ko mga sunod tingali semana, no? Mga sunod semana. Pahulama lang yung gulo kay muni ana nga kuan jud kayo gipit jud ko kay kinahanglan jud ko kayo. Ug imo kong pahulamon ako ginag-isipon nga dakong utang kabubuton nimo, no? Nga imo kong gipabaylo kay makaluwas gyud ka sa akong kahintang. Tuod man kay usahay ulug-ulugan pud ta. Dali kunuhay kitang maluoy. Mupahulam, no? Kanira bang manghulamay og kwarta, dira ba pud mo lang alang og gamay og kwarta katurgyong ginagko, no? So mingon nga, o sige, pahulaman say 10,000 or 5,000, no? So kano sa ilisan next week na kay na moabot na gitong allotment ni so and so ana ako dayon ihatod. Ug tuod man milabay ang mga adlaw naabot ang iyang gitagana nga mo'y ibayad. So, imo nang tawagan nga, oy pwede ko maningil na kay ako na pong gamiton unta. Dayon, kinahanglan nun manggudpod, no? Anyway, basig nasulbad, nakatabang na ko nga, nasulbad ang imong problema. So, ako na sa mohangyo nga, ako na sa mo gamit, sa imong giulaman, maningil ko. Maingon dayon og, ay karon na ako lang ihatod, hulat lang diha, kay mo ana ako, ayo na pag-ari dire, kay ako ra gyud matod nimo. Tuod man, gahulat ang giutangan. O nagabiin na lang, nabuntag na lang, wala may hingabot, di gibalikan na pud og tawag nga, oy asa naman kuan ingon ka imong ihatod, wala man lagi. Ay nalangan man ko kay mo nimo to daghan kay pasumangil. Sige lang, ako ra gyud nang ihatod, ina no. Hangtod nga mulabay na lang ang pila ka bulan wala na mo bayad. O worst kanang dili na bitaw katubagon sa imong mga tawag. Limong-limungon na ka, no? So hangtod nga pailog lang gyapon maningil nga kanang maningil unta ko. Paghulat diha, dili ka hulat. Ibalubya na nga kuan, ibalubya na nga kuan pud ta diri do na pud tay apiki nga gi bayran, no? So yun na. Ang nahitabuan na murag kita mo ikasabaan. Maulaw na lang pud ta. Kita nga mo igibayluan, mo ikasabaan, mo iawayon, so maulaw na lang pud ta, no? So, daghan kayo ang nabiktima ni anak, no? Daghan kayo ang nabiktima. Sa ako anak nga paminaw, dili lang tingali nato gyud ug mupabaylo man gani ta, dili lang gyud tong ginagko nga tag 5,000, 10,000 kay mapurihisyo ta, ma-stress ta, inig paningil na. Kay mugawas nga kita mo oy murag utangan, naka-experience na mo anak. Murag kita mo iutangan na noon sa atong giutanga sa nangutang nato. Hangtod nga maulaw ta maningil. Dayon, there was one time dunay story sa akong amiga tinuod nga story. Dunay nangutang niya og 10,000. Ang saad ato 1 month to pay. So, hulat siya 1 month, wala man. Sige siyang paningil, sige siyang insultuhon, sige siyang awayon. Iyang ginan nga sa imong kalisod nakatabang ko nya karon og ako nang paninglon. Imo na kong himuong maot. Ayaw ko ana. Hangtod na hingabot og 10 years. Hingabot og 10 years. Unya, kaning tawo bisag unsa nato ka maayo na magyud panahon nga muulbo bitaw gitas kasakit. Ano sa kasuko? So siya kagwanta yang gisulong, yang giadto ang nangutang, yang giingnan nga, yang gi kuan nga. Hingani ko kay maningil ko sa akong utang. Bayarin ako, dili ko mo uli, di ko mulakaw, di ka mo bayad. Gitudlo-tudlo siya sa nakautang kaniya, giingnan niya nga,
ayaw lang kabalaka kay mo bayad lagi ko. Iya po din giingnan nga andar naman yang kasuko, yang kamaldita, dyan, mabalaka gayud ako, kung di ka mo bayad, kay pulo na katuig ni mong utang, wala ko ni mo bayad. Bayad. Ana, no? So, wala ko masayod, o nabayaran mo yun siya ni Anto, or wala, basta kay nagkabaylo ay sila o istorya. So, ani ni, no? Ang lesson na itong ma-learn, ani, naman yung panahon nga, gipit bitaw ta, naman yung panahon, anak. So, mahulang man ganita sa itong amiga, atong siguradoon nga makabayad yun ta dayon, no? Kay, ang rason gud ana, gitabangan na ta. So, mubayad ta, aron makausob kita og baylo, no? So, ingon ana nga pamaagi. Lisod man kaayo ng igurotang mangutang unya likayan dayon ta ining paningil na mo lagi nang giingon sa akong tiyo nga insik, do naman ko tiyo nga insik sa una. Utang, dipay, bayad, dikay. Utang kuno lipay, bayad, likay. Lipay, likay, no? So munay panultihon sa akong uyuan nga insect, no? So mao kana nga ang maayo tingali ana nato nga buhaton. Ako personally, ako din ang himuon nga kana bang ang akong patakaran sa akong kinabuhi nga dunay mamaylo na akong kwarta, ako lang gina siya inon nga mao ra gini akong kwarta 500 ragyon. So kana lang ang ako ikapahulam nimo, ayaw na nag-ilisi, ayaw na lang na pag-ilisi, at least nakatabang ko nimo. So akong anaon, no, at least ang 500 medyo murag, although dako na siya nga kantidad, pero matulirate ra nga 500 ra bitaw to wala niya bayarin, no? Kung bayaran maayo, ug dili wala, basta kay kana ra nga amount 500. And then dili na to itolerate nga magsige sila pamaylo nato nya dili mo bayad, no? Atong pilion og kinsa atong pabayloon. Dayon kita pod personally sa atong kaugalingon, kung mamaylo man gani kita, mutultol bitag bayad ug unsay atong gisaad. Dayon one thing nga dili pud nato ganahan sa uban, kana bitang mamaylo taw niya, tagaan tag bulto nga kantidad pananglitan. Mamaylo tag 10,000. So ang ihatag gyud ana 10,000 nga tibuok, gyud 10,000 kay masuko man sad nang mamaylo og imo pong kari lang sang 5,000 kung wala pa ko extra ron. Dili 10,000 masuko ba yan ng uban. So tagaan nimo 10,000. Nakaron ana na may ubang batasan nga ug mobayad na utay-utayon og bayad na itag 500 iuna dayon pagkasunod 100. Nahitabo nga nawala imong kwarta nga tibuok kay giutay-utay pagbayad, which is dili pud maayo, no? So ang lesson ana nga ayaw pagpabaylog dinagko, labi nag wala kay ako pang mama mo bitaw nang namaylog kwarta ka wala siya kwarta. So ayaw pabaylo ang dako. Taman ra gyud sa kinadak-an 500 or 1,000, no? Taman ra gyud ko diha sa akong kaugalingon, dili na gyud ko mo abot anag 2,000 pa. Kana ra gyud. Dayon human ana pwede na to dili mabayaran. So ingon ana no, at least dili ka ma-stress. Ikaw man mo'y ma-stress nga giutangan, dili man ang nangutang. So mao na nga lesson in life nga ato kung na-learn, ako kung na-learn, dili mo pabaylo og dinagko. Ang pinakadako 1,000 at least. Ingnon na lang po nato nga adun man pud sa ban pamaylo. Kamura gini ako ikatabang nimo kada ra 1,000. Ayo na nag-ilisi kung maglisod jud ka, no? So ingon ana lang ang technique dagway nga atong gamiton ron, dili ta ma-stress, dili ta masuko, dili ta whatever, no? Ug mobayad okay kaayo, ug dili nainon lang pastilan ning mga tawo. Ug magkalisod muduol nato murag hangyo lubo, murag kita mo iutangan unya ug maligno na murag kita mo iutangan nila, no? Kay kita po'y awayon. So ingon ana lang mga kaigsuonan, careful ta sa mga tao nga umuutang lipay pero paninglan mulikay. Awayon pagyud ka, ikaw pagyud mo inugmaot, dili makatabang, mauni mauto. Ang atong hinumduman nga tagsa kanato dunay kaugalingong gasto. Bisa ka nang atong giutangan, gibayluan, doon na sila kaugalingong gasto. Dili na sila hayahay, no?
Makapabaylo lang sila because maayo sila mo kumot og kwarta, money management, no? Kung kulang kita ni anang kahibalo sa pag-manage og kwarta, magsigir gid tag pamaylo. Magsigir gid tag pananto, no? Di gid ta maluwas ana nga bandage. Bandage na siya, no? So, again, maulang to ang atong hisgot-hisgot ni ini nga adlaw sa atong nga vlog. I hope everybody is happy and healthy and have a good and godly day, everyone. Again, if the goings get rough and tough, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. No? Sige tang, ato tang mamaylo ni sa atong Ginoo. May na siya kay dili manglibak o di ta kabayad. No? Excuse. So, mao ka na nga atong sharing ni nga kahaponon, kabuntagon, kagabhion, whatever part of the day nga inyo ni nga ma-watch ang ako ang vlog. And so, again, salamat kaayo. This is your friend, your ate, your tita, your nanay, signing off. Feel free to subscribe and click like hasta ang bell button for further notification. Salamat kaayo akong mga pinangga ng mga subscribers. Gitagaan ko ninyo chance nga makompleto akong kinabuhi. Nahimon akong vlogger nga wala gyud ko magdahom. So, bye-bye and have a good day. Salamat gyud kaayo ninyong tanan, no? Love you all, guys.